I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Oh, hallelujah. Glory to God. Ngiyanibingelela, ngiyanemukela esihlokweni sethu. Salam mhla se Rhapsody yamaqiniso. Rhapsody ngiyo ke incwadi yekukholwa yonke balanga lebhalwa phinze ikhishwe ngumfundisi Kristo kilometer ye-CDD. Lamhla ke lisonto tingemashumi lamabili nakubili. Umfundisi usipha isihloko lesihle kakhulu uthi kunenzaba kuNkulunkulu. Mayibongwe inkosi, kunenzaba kuNkulunkulu. Umbhalo wekuvula siwuthola ku-Exodus sahluko semashumi lamabili nesiphohlongo livesi lesibili. Ufunza kanje: ubothungela umnakeni Aaron tembatfo letingcwele letitamnika sithundi nekuhlonipheka. Amen. Nakaqala umfundisi uthi simakadze uyamangalisa. Konke ngaye kukhithita inkhatimulo, buhle, bukhatikati, kusebenta kahle kanye nebukhosi bembuso. Cabanga ngemiyalo lawunika Mose mayelana netingubo ta-Aaron. Loko umpristi lokufanele agcoke kuti amkhonde. Tingubo letikhetsekile tenkatimulo nebuhle. Bekangafuni ukuthi Aaron avele embe kwakhe amanekiniki nome njengemuntu lovamile. Bekufanele agcoke kahle kakhulu. Ligama lenkosi malibonge. Uthi ke umfundisi ngisho nalabo labenda letembatho bekufanele bagcwaliswe ngumoya wokuhlakanipha. Kwadzingeka ukuthi bagcotshwe. Ubokhuluma kubo bonke labanenhlitiyo lehlakaniphile, labo lengibagcwalise ngemoya wokuhlakanipha, kuze batawukwenta tingubo ta-Aaron kumngcwelisa. Khona ate ngikhonda ehhovisi lebapristi. Loko sikutfola nasifunza Exodus sahluko semashumi lamabili nesiphohlongo livesi lesithathu. Uthi ke mfundisi loku kusitshela lokuthide ngaNkulunkulu. Unenzaba nendlela lokugcoka ngayo naloko lokugcokakho. Uphinze futhi uyanaka ukuthi bobani basunguli noma batfungi betimpahla takho. Njengemkristu angeke nje ugcoke lutho lolendiwe noma ngumuphi umuntu. Ungahle ubude kunenzaba yini empeleni. Ngeliqiniso ikhona. Kubalulekile kuNkulunkulu. Funza futhi lokho lakusho kuMose mayelana nalabo labe bafanele kwenda ingubo yempriest. Wena ungumpriest. Nawufunza incwadi yesambulo sahluko sekucala livesi lesithuba ithi usende sabanga emakhosi nebapristi kuNkulunkulu neyise. Mayibongwe inkosi. Ngakho qiniseka ukuthi bathungi bakho noma basunguli betimpahla akusibo labo labanemkhuba wemphiki Kristu labatonza libandla. Lokhu kubalulekile nangabe kufanele uchubeke ubasekele. Funza futhi lokwashiwo uNkulunkulu uma athi futhi utawenda tembatfo letingcwele ta-Aaron. Khona encwadini ya-Exodus sahluko semashumi lamabili nesiphohlongo livesi lesibili. Usho ukuthini ngetembatfo letingcwele? Usho tembatfo letingcwelisiwe. Futhi kutawuthatha kuphela labo labangcwelisiwe ukuthi bakhicite lokho lokungcwelisiwe. Ligama lenkosi malibonga. Uthi ke umfundisi thatha lokhu ngalokubalekile. Hlala ugcoke ngalokuhloniphekile nangendlela lenhle. Wadi ukuthi umelela uNkulunkulu nembuso wakhe. Ungahle uthi ngomoya lobalulekile ngiyagcoka lokho lengikuthandzako emtimbeni wami. Umtimba wakho ulithembele lamoya longcwele. Khumbula lokho. Yebo ngumoya lobalulekile, kepha umoya ugcokisiwe. Ngakho ke gcoka kahle, gcoka ngebunono. Ukugcoka kahle akusho ukuthi kufanele ugcoke intfo letibita kakhulu, ngoba yakudzingeke ukuthi kubite kakhulu kuze kube kuhle. Futhi lokho kuliciniso. Mayibongwe inkosi. Maye wasifundisa ke umfundisi lamuhla ngendlela lekufanele sitivete ngayo ebantwini njengelibandla laKristu.
mayibonge inkosi. Ngicela sisho ngomthandazo ngidawusho emva kwami. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngebuhle nengadimulo lokunike yona njengempristi wakho nenkosi. Ngihamba ngekuhlakanipha kwakho, ngigcoka ngendlela lekhombisa kuhlonipheka kwakho. Ngitinikela kumoya longcwele, ngicinisekisa ukuthi yonke imininingwane yempilo yami, kufaka ekhathi kubukeka kwami, kukulethela inkadimulo, ngikhombisa buhle bakho kanye nekusebenta kahle kakhulu kuko konke lengikwadiko nalengikwendako, ngeligama la Jesu, amen. Lamhlanje uqhubeka nesifundo, ufunza nangemavesi. Ufunza Petro wekuqala sahluko sesibili livesi lemfica. Ufunza Exodus sahluko se-28 livesi lesibili nelesithathu nge-New King James Version. Ufunza incwadi yesambulo sahluko sekuqala livesi lesithupha. Ufunza i-Amplified Classic. Kanti-ke na usebenzisa lihlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka munye, ufunza imisebenzi yabapostoli sahluko selishumi qala evesini yekuqala inevesini le-23. Ufunza incwadi ya Ezra sahluko sesine ugcine esahlukweni sesithupha. Na usebenzisa lihlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili, ufunza incwadi ya Luka sahluko sesithathu qala evesini lekuqala uyogcina evesini le-11, bese ufunza incwadi ya Deuteronomy sahluko se-20 ligama lenkosi malibongwe. Ngiyanikhuthaza ke nalamhla ukuthi njengoba kungilolu sonto dilungiselele uvuke uhambe uye endlini yokukhonda lapho utawufika uhlanganyele nalabanye labangcwele, nilalele live lenkosi, nidumise inkosi, nikhuleke, nibusiseke emoyeni nasemphefumulweni njengoba inkosi isifisela futhi isikhuthaza asendeni lokufanele. Kude kube isikhathi lesitako ke bazalwane, inkosi inibusise nikhonde kahle nasendlini yokukhonda, mayibongwe inkosi.